مجھے آقا جو فرمانا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا پیا تمام محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات شفاعت ہوندی انہن دے لائے جے کہ وڈن وڈن گناہن میں پھاتل ہوندا، یعنی یہ کھڑی سمجھ جا جو نام اعمال نیکی وارو دفتر بالکل بند تھو پیا ہوندو، کاب چنگائی کان ہوندی انہن جی نیکی جے پاسے میں ہکڑی نیکی بھی کان ہوندی، رگو گناہ ہی گناہ ہوندا پر گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوندا۔ مصطفیٰ فرمائن تا مجھے درت ایندا ماں سفارش کرے جنت دے وٹھی ویندو ساں۔ مشہور حدیث پاک ہے مجھے پیارے آقا جی پان کریم علیہ السلام ایک صحابی کے فرمائے ہو تو اے موجا پیارا صحابی ونی ماں ان کی بدھا سے چھا چواں من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چواسو جنتی ہے۔ ان صحابی چو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونا رو توڑے زانی ہوجے توڑے چور ہوجے، پان فرمایا تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، توڑی چورا توڑے زانیا، وری بیہر چاہیے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، توڑے چورا توڑے زانیا، پان فرمایا تھا توڑے چورا توڑے زانیا، جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چواسو جنتیا۔ ٹیو دفعو جمل صحابی چے پان فرمایا تھا تجھے نک کے مٹی لگے تو کہ کس کہڑیا، مجھے اللہ مسا وعدو کہوا مکھے ایڑو تا کلمو رب نصیب کہوا، ان کلمے جی برکتا جے کو بھی بھری دو ان کے خدا تعالی جنت نصیب فرمائیں دو، پر ان جلا شرطا تا ایمان سا دل سا محبت سا بھروسے سا عقیدت سا، وہاں بن جو پاسے بھروسوئی کونے، دیوبند جو بھروسوئی کونے، ہی تاجن سا کے نمازو چڑھائی دو، روزہ چڑھائی دا، حج چڑھائی دا، زکاتو تبلیغو چڑھائی دو، مدرسن میں پڑھائیں تا یہ سا کے گالیوں چڑھائی دو، اسی تو تھاڈو کو چھڑائے نہ چھڑائے اسا کے مدینے وارو سائیں چھڑائی دو۔ بیٹا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھا مالک مٹ صدوں میں اونتا ہی میں سوجرو، حشر ویل حساب جے چھڑے نہ ویندو میں، پو ساریوں صدقندو میں مجھو کو یار لکے چدھڑی۔ بخاری شریف کھول ملا مجھے پیارے آقا فرمایا ہوا تا رب کریم مکھے جو بن گال مجھے کا شے وڑی سا کھڑ بند گال ما جے کا شے وڑی سا کھڑ مجھا مٹڑا رب چھا تھو نی اللہ تعالیٰ فرمایا بنا حساب جے ادھ امت تہجی جنت میں، بنا حساب باقی ادھا سال لکھو کم پو جن جا چنگائیوں ہندو تن کے موکلس جنت رے بھائی جن جو چنگائی نہ ہوندی تے کے بوری حساب کتاب سب جو دار صحیح لکھو کر سودو کر ہکڑی گالے ادھ امت تہجی بنا حساب جے جنت، باقی ادھا سال لکھو کے ہکڑی گالے بی کہ بلا رب کیڑی بی تو بدھائی رب العالمین نے فرمایا بی ہا گال تھی بلا ادھا جی گال کھڑی تا چھجوں شفاعت جو اذن تھو جائے تو جی مرضی، کیا تو کہیا شفاعت جو اذن تو کھے تو جائے تو جی مرضی۔ حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائیں تھا مجھا رب ادھواری گال ٹھے کان تھی مکھے شفاعت جو اذن عطا فرمائے، پو شفاعت میں مجھے مردیا جترن جی سفارش کیا یو ایڑو تمام حکمہ جو ماں محبوب جے کے چاہی دستان جی سفارش فرمائیں دست۔ اور مجھا پیارا دوست صحابی تو چوے یا رسول اللہ وہ مکھے بدھایو اما کیتری شفاعت کندو، خدا جو قسم موں اج حدیث پڑھی
مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا اگ میں مجھے پڑھل ہوئی پر اج اتفاق سا مطالعو کم کتاب مجھے نظر میں اچی وئی دل میں چام تلار کاڑے والے کے بدھایا تھو اور مجھا پیارا دوست وا ساگی تبرانی اوسط وارو تو چوے عرض تو صحابی یا رسول اللہ ہن توا بی شے کھیا یعنی شفاعت کھئی تھو کیتری کندو پان فرمائن تھا کیتری بدھایا چاہو پان فرمائن تھا جترا روح زمین تے وڑ ہن روح زمین تے پتھر ہن روح زمین تے واری دانان روح زمین تے گاہن روح زمین تے پتھری ہن روح زمین تے پانی جا قطران روح زمین تے حجر مدر شجر ہن جیتری اللہ جی مخلوق ما محمد اتری شفاعت کندس قربان آقا تجھے ذات تا واہ مجھا محبوب تجھے ڈالے تا قربان وجا واہ مجھا بچڑا حبیب سب چو صلی اللہ علیہ وسلم اڑے ندھڑ کو کونا ندھڑ کو نہیں دھن وارو دھنی تو جو خامخامتاں بھاگن جے پچھا لگی ندھڑ کو تھو ہو جی خدا جے ذات جو قسم مجھے حبیب کریم جی ذات بابرکات امت جا بیڑا پار کرے چھے حبیب کریم جے امت جا ولی بھی سفارش کندا غوث بھی سفارش کندا عالم حافظ قاری بھی شفاعت سفارش کندا اڑے ان جو تے خدا تعالی وڈو مقام کیو پر بیت اللہ جے کنڈ میں جے کو پتھر لگو پیوا حجر اسود مجھو بابو فرما تو قیامت جو ڈیاڑو تھی دو ان پتھر رکھے رب کریم کن بھی دیندو زبان بھی دیندو تا چھو بھی دیندو اللہ پاک جے درگاہ میں حجر اسود شفاعت کندو رب کریم کے عرض کندو یا الہ العالمین اے فلانو ما سنانا ستھو عمرے تے آیو ہو مکھے چمی دنی ہئی حج تے آیو ہو مکھے چمی دنی ہئی یا مکھے ہتھ لگایو ہوئی یا پرے کرے اشارو کرے پانجے ہتھن کے چمی دنی ہئی استلام کیو ہئی اللہ جو حبیب فرمائے تو وہ حجر اسود قیامت تائی پانجے چمی دی در کے سناندو اے ہنن جی شفاعت کندو رب ہن جی شفاعت قبول کرے جنت دے روانو فرمائیں دو ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابر کا جو شان متھے یا حجر اسود جو سیدنا فاروق اعظم کا پچھ حضرت عمر سائیں کا پچھ فاروق اعظم حج تے آیو کعبے جو طواف تو کرے طواف کرے جمل حجر اسود جے سامو آیو پر فرماتا یا حجر انت الحجر انت لا تضر ولا تنفع او حجر اسود تو پتھر ما سمجھ دو نہ کو تو میں نفع نہ کو تو میں نقصان کدے بھی ما عمر تو کے چمی کو نہ جہا پر ماں ڈٹھو ہو جو مجھے مچھڑے محبوب تو کے چمیوں پہ ڈنیوں حبیب کے ڈٹھو مجھے مصطفیٰ تو کے چمی دنیا ماں عمر تو کے محبوب جے چمی جے کرے چمیوں تو جائے پیو کائنات چمی دیا غاث چمندہ ہن ولی چمندہ ہن قطب عبدال چمندہ ہن رسول اللہ جو چمی جے کرے اب آقا جے چمی جے کرے محبوب کریم جے چمی جے کرے ارے محبوب جے چمی جے کرے پتھر کے شرف ملوا پتھر قیامت میں شفاعت کندو رسول اللہ کو نہ کندو یقین فرمائیدا چو یقین کندا اساں جو مرشد کریم حضرت پیر سید روزے وارو سب جو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد راشد رحمت اللہ علیہ واہ واہ فقیر محمود کڑے وارے چوا ویو سج وڑن تا راسوں ڈئی رنگ جیسا مجھو سنگ سو کوئی ہار لکے چویو حضرت روزے وارے جو فیض خدا جو قسم آئی ہے یہ سامنی جی مند میں دریا چاڑھ کندو آ پو جو دریا چڑھندو آ تا نہ ڈسندو آ کل رکھے نہ ڈسندو آ وڻ رکھے نہ ڈسندو آ حج رکھے نہ شج رکھے یہ جہان کے رنگی دو وی دعا پانی سا پلٹائی دو وی دعا حضرت روزے وارے جو فیض میں تھرن ترن میں پجا دو سکاہے پہ جاتھوں ویو تا تھو ولی بنائی دو حضرت روزے وارن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے جے دہاڑے خطبوں پہ پڑھو تقریر پہ فرمایو مسجد میں تو تقریر جے دوران پان مسجد میں بھی پان فرمایو تو کامل مرشد جو کم آ کا جو کم آ کامل مرشد جو کم آ تو مرید کتھے بھی ہوجے مرے تو مرن والے ٹائم تے مرشد مرید وٹ پہنچے جو کا جو کم آ سائیں ڈاڈے جو کا جو کم آ کامل مرشد جو کم آ رے کاملن جی کمی کان ہے کاملن جی کمی آہے نہ اللہ جا ولی اج بھی آ
इहो क़यामत ताईं जहान हलंदो आहे। खुदा जे ज़ात बाबरकात जे कामिलनि नेकनि बाणनि जी सोहबत कर, अल्लाह जे बाणनि वटि वञ। पीर साईं फरमायो कामिल मुर्शिद जो कमु आहे, मुरीद मरंदो आहे त मरण जे टाइम ते कामिल मुर्शिद ईंदो आहे, उनखे ईमान सां हिन दुनिया मां लाॾाणो कराईंदो आहे। मस्जिद शरीफ़ भरी पई, जीअं तव्हांजो मजमो हज़ारनि जो मजमो आहे, इहे हज़ारे फ़क़ीर वेठा मस्जिद जी कुंड में छेड़े में ऋण कच्छ जो, कच्छ ऋण तमामु परे आहे, उन रण कच्छ जो हिकिड़ो थर जो फ़क़ीर आहे, भित खे टेक ॾे वेठो आहे, पोढ़ो आहे, हुनजे कन ते आवाज़ पियो त हज़रत पीर साईं फरमाइनि था त कामिल मुर्शिद मुरीद जे मरण महिल पहुचंदो आहे, हुन दिलि में ख़्यालु कयो त पीर साईं सरदार जा मुरीद रहीम यार खान में, जोधपुर में, जैसलमेर में, लाड़काणे में, पार में, अंदर ॿाहिर सारी सिंध हिंद भरियो पियो आहे। हज़ारे रोज़ानो मुरीद साईं जा मरंदा हूंदा, काथे काथे वेंदो, मां रण कच्छ में रहां थो, मां वटि ईंदो अलाए कोन। इहो दिलि में ख़्यालु कई, इहो छा में ख़्यालु कई? दिलि में ख़्यालु कई। हज़रत रोज़े वारो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर ते बीठो आहे, उतो हक़ल था कनि पिया, ओ फ़क़ीर कुंड में वेहण वारा, भित खे टेक ॾियण वारा, तूं थो चवीं त मां रण कच्छ जो आहियां, कच्छ मुंहिंजी ही आहे, मुंहिंजी बाह अञा अॻिते आहे। छा फरमायो? कच्छ मुंहिंजी ही आहे, मुंहिंजी बाह अंते आहे, मर त ख़बर पवे अचाए थो या नथो अचाए, मरी ॾेखार, मरदे त मथो ईंदो सां। कामिल मुर्शिद जो कमु आहे त मरे त मथां अचे। पीरनि जे पीर फरमाइनि त यदी अलल मुरीद कसमाए अलल अर्द, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त मुंहिंजो मुरीदनि जे मथां हथ ईअं आहे जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे। जरा समझो, कौन समझायो, कौन समझायो? यदी अलल मुरीद कसमाए अलल अर्द, गौसे पाक फरमाइनि था मुंहिंजो हथ मुरीदनि जे मथां ईअं आहे जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे। हाणे मां तव्हां खां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां थो त लाड़काणे वारी ज़मीन आसमान जे हेठों आहे या आसमान खां निकितल आहे? रूस वारी ज़मीन, जापान वारी, मके मदीने वारी, सांगड़ ज़िले वारी, जिथे बि ज़मीन आहे उहा आसमान जे आहे न सही। माना हाणे तशबीह खे सम्झनि, पाण फरमाइनि था यदी अलल मुरीद, मुंहिंजे मुरीद जे मथां मुंहिंजो हथ बि ईअं आहे जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे ऐं ज़मीन हेठां हुजे। मतिलबु छा आहे त किथे बि मुंहिंजो मुरीद आहे मुंहिंजे हथ जे हेठां, किथे बि मुंहिंजो मुरीद आहे मुंहिंजे हथ जे हेठो आहे। लौ कुशफत औरतुहू फिल मग़रिब व अना बिल मशरिक़ लसतरतुहा, अगर हुनजी उघड़ खुली थी पवे मुंहिंजो मुरीद सिज लहण वारी जाइ ते आहे, मां अब्दुल कादिर जीलानी सिज उभरण वारी जाइ ते आहियां। सॾण कमु मुरीद जो आहे, ढकण कमु मां अब्दुल कादिर जीलानी जो आहे। मुरीद सॾे त मां पहुचंदो आहियां। अड़े हे त अल्लाह जे महबूब जे गुलामनि जे गुलामनि जे गुलामनि जा गुलामनि जे गुलामनि जे गुलामनि खे ताक़त आहे त आका जो शान केॾो आहे। हैफ़ तो तुंहिंजे हाल ते महबूब ज़माना तूं वेठो खणे त छॾाईंदो सां, ईमान वारीअ जे दाणे जे हेतिरो तो छॾाईंदो सां, सिदक सचाई सां कलमो भरियो हूंदई त बि छॾाईंदो सां, अगरि नफ़ल पढ़ियो हूंदई त बि छॾाईंदो सां, अगरि मोहबत सां दुरूद पढ़ियो हूंदई त बि छॾाईंदो सां, अगरि मुंहिंजे बचे खे सुञातो हूंदई त बि छॾाईंदो सां, अगर मुझे दीन जी इज्जत कई हूंदई त बि छॾाईंदो सां, कंहिं आलिम दीन जे कचहरी में वियो हूंदई त बि छॾाईंदो सां। अरे साईं वेठो ज़मानो तूं खणे हे नि भागो मुल्क भिलो कयो वेठो आहे, कोन शफ़ाअत कंदो, कोन कंदो, कोन कंदो। अबाने भागा चइबा यार चइबा महबूब ज़माना तूं वेठो खणे, हबीब ऐलान वेठो फरमाए, महबूब ज़रे ज़रे जी वेठो ज़मानत ॿुधाए। ख़ुदा जो कसम मां इन मौज़ूअ ते ॻाल्हायां त हज़ारे महबूब जा फरमान आहिनि। मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे कंहिं नेक सालिह बाने खे सालिह सम्झी पाणी जो गिलास पीआरियो उहो जन्नती। महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो केर बि हुजे के अल्लाह जे बाने खे अल्लाह जो नेक बानो सम्झी बिखूं हले, मां अल्लाह जे बाने जी मुलाकात कया, कदम बहले मरी पवे जन्नती। मशहूर हदीस आहे बुखारी शरीफ जी, 99 क़त्ल कई, घणा क़त्ल कई सही? ॾाढे ॻाल्हि आहे बुखारी शरीफ खोल, 99 क़त्ल कई, पढ़ो अची थी दिलि में सोचे ॾाढो ॾोही आहियां, 99 क़त्ल
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. قرآن تو چوے جيڪو ڪنهن مسلمان کي ماري وجي ان جي سزا جهنم آ. ما هڪڙو تو ڪون ماريو 99 ماريا ٿم. ڪنهن عالم وٽ وڃا وڏي پڇانس ته کو منهنجو چاڙو ٿيندو. مولوي ٻڌي هڪڙو سڌو دودائي روڊ تي آواز سمجھو نا صحیح پهتو وڃي پڇا ڪيئن سائي ڏي خبر 99 قتل ڪيا ٿم بھلا منهنجو کو چاڙو ٿيندو. بگڑيو ويٺو جڏهن ڀونڊڙ بگڙي ويٺي هوندي آ. 99 قتل ڪري ڀڳو آ نگر بھلا خبيث 99 ماण्هو ماري هليو تو الله تو معاف ڪري. ان جو کون بخشيندو نه 99 کون بخشيندو تو 100 به کون بخشيندو. توکي ته پورو کيا ڏٺو وڃي 100 جو گھر ٺڪا جو کڻي منڊي لايو دي 100 ٿيو پورو. ڪهاڙي کي رت لڳي پئي آ تازي ٽمي پئي اکيون ڳاڙيون مرس جون نالي وارو ٻاهر نڪتو هڪڙو کو فقير گڏي وس ڪير گڏيو سائين فقيرن جي منجڻ وارو کاڏي ويه چ مولوي صاحب ڏي ويو ساجي لا 99 قتل کيا هم 50 کو مسئلو کو چاڙو ٿيندو يا نه. ماکي ته اهڙو دڙڪو ڏني جو ما ملا کي به پورو ڪيو 100 جو پورو ڪيو ٿو نه. اللہ جي بانے چ انن ملن ما چاڙو کو نه ٿيندي. پھريا پسي پين کھرن کھير نه چکيو دنیا کارن دين ونجائے ولها ٿيا. یہ ایڈی ملا تھی یہ فنڈائی ملا تھی یہ ایڈ تے ہلدان فنڈن تے ہلدان ڈالرن تے ہلدان ریالن تے ہلدان جاپانی پیسن تے ہلدان روسی ڈوکر تے ہلدان پراوا پیسہ وٹھی گزارو کندان. انن مجا کچھ کون تھیندی کہ اللہ وارے وٹ ونجو اللہ وارے جے دربار دے ویندے تنجا بیڑائی پار تھی ویندی. کہ دس ڏے کاڏے وڃا هن پاسي هڪڙو الله جو نیڪ بانو رهي ٿو ان خدا جي نیڪ بانے ڏي وڃ ان کان وڃي مسئلو پڇو جو کم ٿي ويندو. روانو ٿيو آ ॿ ٽي قدم هليو آ الله پاک جو امر اچي ويو ملائڪن کي ساهه کڍوس. ملائڪ پهچي ٿا وڃن روح قبض ٿي ٿو وڃي ملائڪن روح کي کيو. ملائڪن ۾ هڪڙا رحمت جا ملائڪ ٻيا عذاب جا ملائڪ پاڻ ۾ تڪرار ٿي پيو آ. رحمت جا ملائڪ چون پيا ته الله جي بانے ڏي پيو خدا جي رحمت پڇڻ پي ويو ته جيڪڏهن روح جنت ڏي ويندو. عذاب وارن چيو ته نه هي قاتلا 100 خون کیا ٿئي تا جي ڪري هي جهنمي آ. الله پاک جي دربار ۾ فيصلو کڻي آ. الله پاک فرمایا وڙهو نه جاٿي 100 پورا قتل کیا ٿئي اتان وري الله جي بانے ڏي روانو ٿيو آ. ان الله جي بانے ۽ جنهن جاءِ تي ملا ماريو ٿئي ان وچ جي مفاصلي کي ماپيو. جيڪڏهن الله جي بانے ڏي گهڻو پنڌ ڪري ويو آ ته منهنجي رحمت کي ويجهو آ جنت ڏي موڪليوس. پر جي الله جي بانے کان پري آ قتل واري جاءِ کي ويجهو آ ته پوءِ منهنجي رحمت کان پري آ جهنم ڏي موڪليوس. ملائڪ لهي آيا زمين کي ماپڻ شروع ڪيو. حقيقت ۾ هن پنڌ ٿورو ڪيو هو الله جي ولي وارو رستو اڃا گهڻو پيو هو. ملائڪن ماپڻ شروع ڪيو. الله زمين کي حڪم ڪيو هن پاسي وڏي ٿي وڃ ولي واري پاسي ٿوري ٿي وڃ ته ما بخشاس. मुंहिंजी दिलि तरफ़ थो अचे मुंहिंजो इरादो आहे मुंहिंजी मनशा आहे त मुंहिंजे बाने ॾे रवानो थियो आहे. पोइ भली हिन थोरा कदम खया आहिनि पर मुंहिंजे बाने ॾे आयो आहे मां माफ़ थो कयां. मलाइकनि मापण देरि कई कान का जल्दी मापजी वई. अलाह जो अमर बि थियो. हदीस पाक में हिकिड़ी गिराठ वधी पियो. घणी वधी पियो साईं माना अधो अधु पंध खां हिकिड़ी गिराठ वधी अलाह जे बाने ॾे वेझो थी पियो. मलाइकनि चयो मौला हिकिड़ी गिराठ वधी तुंहिंजे बाने ॾे वेझो थियो आहे. रब तो मां गिराठ वॾी आहे पर जे वार जेतिरो बि सुरे हा त बि माफ़ करे छॾियास. माफ़ी आहे हिन जा 100 कतल मुंहिंजे बाननि खे मारियो हुई. मां रब बख़्शण वारो आहियां. मां पंहिंजनि प्यारनि जी लज रखंदो आहियां. माफ़ी त सॼोसि जन्नत मोकिलियोसि जन्नत ॾे. अरे अलाह जी रहमत एॾी कुशादी आहे जो ख़ुदा जे बाननि ॾे पंधु कर त ख़ुदा जी ज़ात माफ़ करे. महबूब शाफी आहे या न आहे? मुला त आसरो लायूं वेठा आहिनि. ख़ुदा पाक तव्हांखे असांखे महबूब जी शफ़ाअत नसीब फरमाए हबीब जी मोहब्बत नसीब फरमाए. अल्लाह पाक जे दरबार में दुआ घुरो ख़ुदा तव्हांजी असांजी सभिनि जी हाज़िरी क़बूल फरमाए.